Hello! I have a mission for you. You create a mouse. A mouse with pencil, paper, color, a piece of art. And where? In the Trädgårdsförening Giardina di Fiori in Göteborg. Ma quando? When? The 16th and 17th juni. Alltså den 16 och 17 juni i Trädgårdsföreningen. Yes! And then we put up the masterpiece on a wall. So now, it's up to you. Måla en fin tavla. Vi sätter upp den på väggen 16 och 17 juni, Trädgårdsföreningen. Kom dit. Yes. Goodbye.